Nalazimo se u Nadinu u vinariji Vina Vrsaljko. U ponudi imamo nadinsku ranu, sirah i maraštinu. Apsolutno se radi o ekološkoj proizvodnji, a što se tiče vina i njihovih nagrada, svi su nagrađeni, svi su dobili puno zlata, srebra. Što se tiče kvalitete, spadaju u vrhunska vina. Na Tuna Suši festivalu ćemo se predstaviti sa nadinskom ranom, to je inače brend mojoj vinariji, a i tržište samo najviše traži i troši nadinsku ranu, tako da idemo sa nadinskom ranom. To je kupaža siraha i merlova, inače oba su vrhunska vina i kada sljubljujete vrhunska vina, onda znate da dobijete još nešto bolje na kraju.